rồi liền mới khâu đâm lâu mày cái po rồi con đại là thôn cuối sai cũng đâm khó ngăn cả gần cả gần gai mày thì lâu là bấm mày ra quang ta nên nhiều quầy nít thôn cuối là bấm gần thế khán ní sai quang lo bấm gai mày trên mày phong đình này quầy nên tani Krista dân khơi nên nhiều quầy ta thôn nhiều lâu ấy welcome suối nên nhiều quầy nó khâu cái po rồi con nó suy hiểm chun dẹt mày ngày này thì lâu mày sukan điều thao cũng mà sai hè nhiều quầy nó rồi nang đuôi nó khá than chậm lâu ní mi toang topic rồi nè you are the light of the world nang new hai ban khang gat ma ye tuna jisu Krista rồi nè salau mai toang lat kang khotrena sai ni wei ni lapat dalana wang na bang mai ni wei na khang ni akhang ni tu bui tong para ni wa sai he ladunu ni bo tu mai de ka thai cham kho tuna kuma salau ni mi jong the scripture pa mi pui tu na kuma pa chui na pa lo ka ne karu ne ro sem ngai na ti lo mi skan ni tho khani Irona Paulo Dani mitong Bible bam na Matthew chapter 5 verse 14 Matthew kalang pungu tong kat thak ru na padai khote ko ma zaw chom no kho Bible ru na mitu ne ko ma sai nang new imban khang gat mai ye ching bud ru kho nai mai kai dai tai income ngam ma ge Paulo dan chulo mi koi kho kai Paulo no so hiam chun ja ni ti lo mi swan diu tho mi he Jesus Christa ru na Sermon on the Mount long but khurina ka mai sam din na ba mi gan kho ka tong message ko ka zaw mai dong the mi you are the light of the world nang new hai ban khang gan mai nang new ban khang gan mai tuna sabam he ka mai sermon on the mount long but khurina sam din mi gan ko mai mi ka ma ka tong message ko ma ti lo mi dong the mi dong bom khore se ka thai chom no kho chu dong the kuma irina Paulo dani mai Bible bam khat rena John chapter 8 verse 12 John kalang tasat tong ka thak ru na ka nai ko tani ko masai jisu ru ka new khau sadare tume thu lat khat chaloi lo na another thana sadan mi da the ta kamai ru na jisu ru na thana sadam moi the jisu ru ka new khau sadare I hai imban khang gat mai ye I am the light of the world tume jisu Krista na ma salo da san the Matthew John chapter 8 verse 12 da zaw thuk ma ho the ma John chapter 9 verse 5 ko Bible pa mai pui na pa lo kan meta I mi ban kho bam san ban khang gat mai kyu I hai the ban khang gat mai kyu I hai the ani I am the light of the world jisu na ma mi he ma salo tha tu bui zang na jisu Krista he I am tu na sa mi he ka bam gai si ani na re wa John ko zawa ta I am the life I ring me kiwa I am the door I am the good shepherd ni I am the light I am the life I ring me kiu thai I sang thai I lau ju kan chui mi pu kiwa I chang mun thai I am to me Jesus Christ na kai si ma salo khane mi to bui jang na so the new ka thai da ki all this the man hung zau da began ko ragwang rina Moses the Israel minun ta Egypt ko bang suna ba mai khurina kan duak polo khang diu mi gan khota Moses rina thane tuna niu ba go zawai tu hawe nang thau cho tuna Israel minun rina thane tha ai to bui ni ko daw ni na nang thau cho tuna sa bigan ho ragwang rina sam hi I am that I am I q I hai thai tuna ko mai ma salo ka nei kum ti mi tu Israel mi go he taw hi Egypt khurina niu dang kan palo mai ragwang he the great I am to mai puri di he aniu dong ragwang he I am the great I am to mai aniu dong ragwang thi ke to mai ka niu ma lum na bom khonai to mai niu ma hawe kum ti mi dong connection di Jesus Christ na ko mai physical suna imban ko aniu ding ko kai bigan ko mai tu sa da bo I am the life I am the light of the world kamai na I am tuma sawang khonai kuma asai light I am the light of the world tuma ko zau bigan kamai na John ko ni zau bigan ho I hai bang khang gan mi ei bang ko bam san gan mi kyo I hai thai bang khang gan kyo I hai thai I hai gan mi kyo thai I hai tuna salana Matthew chapter 5 verse 14 ko ni pana zau da diki you to badathina chi nang new hai nang hai ban khang gan me ye tu taran to I tu ba mi pu chu Matthew ko zaw da ra bu gen tu I tu dam khina nang tu da kan hina mi tu bui ka ba tu bui jang na tu bui tuang lam cho tu bui ka ba cho tan ni zaw da dike
Jesu Christa na you are the light of the world na san bam hi to bui jang na so to bui ka ba chu ni na new zaw go bigan ko it means we are here representing Christ me verse mi dong bible bam na ni wan dil law dat mi hi ani Jesu Christa ko no mi goi hai Jesu Christa thai lai mi goi hai Jesu Christa tong man sai ka goi hai ani Jesu Christa tong representative suna mi tong inban khao mi tong kandi khao mi tong silchar khao mi tong kagui long khao mi tong kasar khonak mong mai mi tong kandi ka pum ko lum no mi goi Jesu Christa khin suna Jesu Christa ta represent sumai nun thai tu mai sai mi tong bible bam khre ani zawai tu da hau thai kumti mi jang na scholars purena ni ku masala we let the beauty of Christ be seen in you. Jesu Christa ramgai hai nang khau hau kan diu tu to. Tabui zeng na tu diki. Atau tu aniu ka gwai hai Jesu Christa khau lum no minun thai, Jesu Christa thai lai minun thai, khani Jesu Christa ta represent su minun thai, Jesu Christa khin suna sai, kan di ram ko bam minun thai, Jesu Christa khin suna sai ka gui luang ko wang bam minun thai, Jesu Christa khin suna sai he ka sar ko kai na bam minun thai, Jesu Christa khin suna sai kan di ko aniu long na bam minun thai. Hai zeng na let the beauty of Christ be seen in you. Hai zeng na Jesu Christa ram gai tai mainun rin nang khau hau kan diu tu tong nang tuang ram ning ting nang ram lungai nang lun nang cha gai mai nang tuang smartness ka goi tani hau ni na the mainun ra tiki lum lo me kha chuna kong liang mai ka ba nai liang mai in thup liang mai aniu to bi suni na tu jiki Jesu Christa ram gai hai aniu kho mainun hau ni na dai tu dong nang puri nang ta zau bian khau nang pui ri nang ta zau bian khau nang kai na nang chai nang ta zau bian khau nang tong neighbors nang tong kai kai ke ning ring ta zau bian khau nang tong roommate roi nang tong classmate roi nang rup nang ren roi nang ta zau bian ko Jesu Christa ram gai te nang khau hau ni na dai tu dong Jesu Christa tong lung ning te nang khau hau ni na re Jesu Christa ram zian Jesu Christa ram kheng lau karam kadan lau karam niam goi te sai mainun ne ta zau bian ko aniu ko mi tong quality mi tong Jesu Christa tong ram gai ni mainun ne hau ngai tu dong kum dina Paul na Philippi minun ko sa dong Christa Jesu tong lungning hai nang niu khau nai ni na ai tu tong kalam thu aniu ko goi na hai Jesu Christa tong represent suna bamam mi tong ai tu tong Jesu Christa tong representative Jesu Christa khin suna Jesu Christa fan suna sai aniu mi tong kan ni ko bam tong ai hai jeng na aniu ko goi Christa tong lungning nai ni na re aniu ko goi khau Jesu Christa ram zian nai ni na re aniu ko goi ko Jesu Christa ram niam nai ni na re aniu ko goi khau mainun ni zau bian Jesu Christa ram gai te aniu ko mainun hau ni na re tu tong thai asai mi dong version ani hon ti lo mi umdala na Jesu Christa rena gan riu naniu hin ban kang gan mi ei lai tu na sana ba mai mi tong gan riu hi tabui tong da sa tong cho tabui tong aspect ko mai na sa mi tong bo tabui ka ba cho da niu zau da digi aspect kanai nai right yang mi ko intellectual aspect ho kanai mi ko rena moral aspect ho ma ani zau lo zau ko Jesu Christa na you are the light of the world nang niu hai imban kangan mi ye nang niu imban kangan mi ye tu na sa bigan ko intellectual aspect ko sa bigan ko we represent the truth ani usai lum no mi goi he represent chum mai the represent na ba mai nun thai moral aspect ko kai da bigan ko you are the light of the world tu na sai thai moral aspect ko sa bigan ko we represent the holiness in than mai da ani represent na ba mai nun thai I say you are the light to na sai tu nang hai ban khang gan di way to na sai tu atau tho nang Christa da la lo thena atau tu nang Jesu Christa kholum lo thena atau tu nang Jesu Christa thai lai me di thena nang Jesu kholum lo me man sai di thena Jesu Christa man sai Jesu Christa tuang di thena nang chuk me ta thai thei tu tong ai nang hai Jesu Christa ta la lo nung troina Jesu Christa kholum lo khorina atau tu nang hai chúc mày ta thải thế chúc mày pan ti tuang lam năng thải thế Jesu Christa hay thầu châu tụi mày đi năng thải thế Jesu Christa hay tập bui thắng được quang tung châu tụi mày đi thải thế ra quang hay thầu châu tụi mày đi năng thải thế rình bom tụi mày cái cốm mày tuang châu tụi mày đi thải thế tao thu năng hay chúc mày ta thải thế Jesu ta la lâu khui na năng lùng ninh hay tao thu cả lái thế năng lùng cả lái bắt thế chúc mày giết thằng lái bắt thế năng chúc mày ta thải thế hani moral aspect của sao tụi mày không tao thu năng Christa khâu lùng nó mày mình say rồi na tụi mày làm chặt tận in na châu tụi mày thì năng thân thải thế hãy giang rồi na
mi guai to nang tuang gan riu to na mi nang thai mi guai to na nang lum ma mi guai to na nang man chai nun ta influence ni na thai tu dong thai zik mai suna ba mi guai de nang tuang gan riu to na tina zai lau mi riu su ni na thai tina gan ni na thai tina influence su ni na thai tu dong thai sai bible na sang tha Ephesians chapter 5 verse 8 ko te jaw da ti nang niu ni ka hu nong zik mai su bam khwane zik mai khau bam khwane tu mai phan kang zik mai su bam khwane tu niu gwai he ni ka hu nong tho jisu krista ta la law ma khau jisu krista ta thai ma khau jisu krista ta aniu lum law ma khau tho aniu gwai he zik mai khau bam mi ta sar zik mai khau bam tong la mai aniu ka gwai he zik mai su bam khwane tu dong zik mai man chai su bam khwane tu dong darkness rina represents sumai darkness rina to bitong da sa tambo ti intellectual ko sa bigan ko intellectually darkness means error lat mai gan rina chum mai da sa kan tu zing rina tu lat mai khani ignorance nu mak mai ta ma sa the umi tu moral ko sa ga da bigan ko ni moral aspect ko sa da bigan ko darkness means sin pap phom mai or wrongdoing khoi mai ta mai phom mai ta mai ta ma sa the hai jang na say you are the light of the world to na sai tu ignorance na ba minun khau jisu krista tung lam tu chuwei tiki kaniu ignorance na ba mai kaniu lalau mana ba mai in chup mai ta thai mana ba mai in khoi mai panti khulung na ba mai in phom mai ta na ba mai pap ta na ba mai in chup mai tong panti khulung ba mai nun in khoi mai ta na ba minun ignorance na ba minun nu mu na ba minun khau asai na niu thai kan mai na niu tong gan riu tu na sai mi tong zing na ba mai man sai nun khau tina influence ni na thai kaniu ti hai na niu na zai lau mai riu suna lung ni na thai tu tong thai sai bible ni sami tu chup mai ta thai mana ba minun chubam lalo thai mak ignorance na ba mai as jisu krista to cham mi te ra mai mi he dai tu na chup mai ja nang kat chani gri pa na mak na ba mai kaniu lung ning kat chani lai ba mana ba mai ning kaniu lung ning di na ba minun kaniu tuang ram thai ko tanan chup ma self righteous na ba minun kha ani uri na thai mi krista tung chup mai krista tung than mi tu na sai new goi di hai tina kala ba ngai ti tong new goi run ani ta zaw bian ko ani khau hai krista tung chup mai mini run hau khang ge na yai tu tong ani khau krista tung ram than de sai mini run ani hau khang ge na yai kani ta new run tina influence suang ka ge na yai tu tong the sai bible ru sang kyo ani hai imban dong ga riu ki subam tha tu tong the sai the question na asai ka hui dong baptist church ko wang dung na bambai mai nang tumai ai tun ding na bambai san bamai pu dung na bambai nani ka goi hai gan riu ku subam tha jisu krista tung chup mai diga ni represent suna bamda jisu krista tung than mai diga ni represent suna bamda ramai de sunday khona ni than mi ke subam tong ni ramai tu the ani sunday khona chup mi ke subam tong ni ai pri khat ma salo ni ai college ko bam mi gan ko baba ko cham na ta bam mi gan ko apa mina the phone su to phone su na sunday ko ai ta sunday ani saturday sunday to phone disin the kom de mi thu ai call su na kata phone su the phone su na kiau na ai na kom mai de na sa the ai kiau na sa na ba mi to ngai de mai thai na mi thu asai sunday la saram na rio de na sa to mi tuang la cha he asai nga na ko ma ning taw ma me 2020 kho te the asai sunday de la saram na rio me la the apa mina ra ma sala boy asai man chai go he sunday khona in chup me khe suna lungmam thuni asai ani wan bam gai ngoi hini asai tu sunday thina ai in chup mata ni dai sunday ko tho tu na bam tu ni in than na lungni dai sunday ko tu bam tung so hai de ram ke nang jisu krista da la lo rap ko dri thaulana nang anai he jisu krista da representative di thai sunday khona jisu krista da representative thai tu to na ma kai ani ring na bam sang kan di ram ko lung bam sang nang anai he jisu hin juna jisu fan juna sai mi tong kan ni ko bam mi tong thai hai jang ren nang anai he ga riu su bam khang ke na ye ti tong ga riu su khang ke na ye ga riu su na mai nun ta zai lau me riu su na tat khang zai lau me riu su khang ke na ye ti tong kyu akum na ga mai kyu su ni na ta ko mi de sai tun gwang dung na bam mi gwai he ga riu su ngam pani bo ta ko mi de sai tun gwang dung na bam mi gwai he ani ren ta lo bam ko nang bam mi kun te ti ga no nang bam mi kun te ti ga no tu na ni thu ma lu swan the zai lau me riu su o zai lau me riu su ni tu na ni lu swan the zai lau me riu su khang ani bam mi kun te ti gan kho tu de ani tu bi tong su ni na cho tu te ke agra ba lo kan mai John chapter 8 verse 12 for the masai jisu ri kaniu kho sadare lat kha saloi lo na khat pa sada the
ซาดะไร I ให้อิมบานขังกาดมาเย่ I am the light of the world เท่าปุนี้อัฐายลายปุยไม่ไตก็เขาเร่งไม่ตัวกาดไม่นายปุนี้กุมนักก็ไม่เร่งไม่ก็ไม่จิงไม่เขาตัดดัดนี้ตัวหำเทจิสูเรื่องนี้ก็ซาดะไร I ให้อิมบานขังกาดมาเย่นี่ฝ่ายนั้นก็มาสาขจิสูเรื่องนั้นสาม I am the light of the world I ให้กาดรีเว I ให้กาดมาเย่ตัวนั้นซาดะก็ไม่ตัวอันนี้อยู่นะไม่ต้อง verse ก็อันนี้อยู่นะไทยนี่ไม่เห็นนั่งอันไหนให้ใจเราไม่รู้สุขตัวไทยนั่งอันไหนให้การรู้สุขตัวไทยนั่งอันไหนบ้างไม่กุนแต่ตีการเข้าตัวที่ตะบุยสุนีนะเจ้าตัวที่อันนี้อยู่นะไทยนี่มีให้ยิสูตัวนั้นสามีผู้ให้ยิสูคริสต์ตัวนั้นสามีผู้ให้การไม่ตีไม่ผู้ไทย He is the source of lightก็ไม่ให้การไม่ตีไม่ผู้ไทยการไม่ต้อง source ให้ก็ไม่กิวดีไทยการไม่ปัดไม่บังให้ก็ไม่ไทยก็ไม่ให้การไม่เย่จุดตรงไทยการไม่บ่ายไม่มาให้จุดตรงไทยยิสูคริสต์ I am the light ตัวไม่กันเขา I ให้การไม่เที่ยวตัวไม่กันเขาการไม่บ่ายไม่ all are darkness บ่ายมันจะซิกไม่ได้ I นะให้การไม่จุดตรงไงให้แสดงว่านี่เรียนไทยนี่การไม่ตัวไม่ให้ยิสูคริสต์นะเขาหน่ายยิสูคริสต์นะให้การไม่เย่ตัวเนี่ยใส่นี่ไทยนี่นะเลยการไม่ต้องก็บ้าการไม่ต้องลำตัวทุกหลาสักคำไทยงาไม่ตัวมันยิสูคริสต์เนี่ยจุ่มไม่ตัวมันก็ไม่น่าได้ทัดไม่ตัวมันก็ไม่น่าได้ตัวมันนี่ทายนี่อะไรตัวตรงทายมันน่าเรียนรู้มาให้ตัววิสุทธิ์นี่นะ we have to accept by faith that he is the true living God ยิสูคริสต์ให้กันไม่ใช่ยิสูคริสต์ให้กันลิงไม่รักว่าไงยิสูคริสต์นะเห็นจุ่มไม่รักว่าไงยิสูคริสต์นะเห็นทัดไม่รักว่าไงตัวมันทายบ้างไม่ทันน่าเรียนรู้มาไปจัดให้อันนี้ไว้กันไม่สุขตัวไทยกันนั่นบังคับตัวไทยใจเราไม่รู้สุขตัวไทยแต่กี่ตัวสุนีน่าดูกี่อันนี้ว่าลุมไม่ปานเลยนะมีให้ยิสูคริสต์ให้เร่งไม่รักว่างอินทันไม่รักว่างกันลิงไม่รักว่างไงแต่อันนี้ลุงเลยนะลุงก็ปุ่มเลยลุมเรานี่นะได้ตัวตรงไง faith ตัวนั้นซ้ำให้ตัวชอบตัวกี่อันนี้เมกเรน่าเฮามั่งไม่ปวดแต่นายว่าแม่ตัวนั้นล้าไม่แต่ตายตัวนั้นสายเฮฟริวซ้ำ faith ตัวก็บ้ามา electric ตรง example ก็มาสักเขาอาศัยแกลวงเขา electric ที่วางไปกันเขาแกลวงเขา electric เรียงที่หิงวางเท่ตัวเขาหิงวางบัมสินี่ electric เรียงนั่งรำเขากระเรียงที่หิงวางลงในบัมสินี่นั่งกายตรงไม้เรียงที่ใส่มีตัว electric เขาที่ปนาเกาลงมักสันมีตัว electric เรียงเขาที่นั่งกายตัวไม้เรียงนั่งกายเขาที่กานี่มีตัวไม้เรียงที่ปนากะฮีลงมักสัน connection ลงมักสันกะปนาเกาลงมักสันนั่งกายกันน้องเขา valve electric bulb ching dal bam sani tv thel bam sani washing machine computer ramage thai to bui fridge ga machine aju dong no bam sani nang kai dong mai riang ti mi tong men mai riang ti wang mi tun de pana gau lo mak san tho nang kai dong ba foi ti suang ni to mai gan ni to ram gai a kat a sin su nu ni to mai ju tong ai hai ti ko moi na sa he nang ani he ni Christian mai man sai suna Christian thai duna suna bameti nang anai personally mitun de pan connection su lo maksan Krista ko pan ka hi lo maksan Jisu Krista ko pan gau lo maksan Jisu Krista ko lum lo maksan Jisu Krista da la lo maksan nang khau ga riu dum phat ngam ni to mai to kalam tu ani goi ani ko ga me pangam ma na bu ni zau tu bu ni ka tuang ka khau kra na ko ga me ma ke này tông thiêu ta lá đó là dính băng xem mi để cả mày tí bát nó băng mày tông thế nào hay thì cũng tông ngay tông ngay anh hiểu vấn đề này Jesus Christ có nên là quăng mày tông gạn riu thế anh hiểu này bảo rằng reflect chụp bắt ngay tông ngay anh hiểu có gạn mày mà gai anh hiểu ra nó anh hiểu riu thì bằng mà gai thì tu Christ tông riu thế anh hiểu có nên là bắt ngay tông ngay hay rằng rồi na anh hiểu là gạn riu số khâu tụi thai giải lâu mày riu số khâu tụi thai năng anh này Jesus Christ hay ring mày ra quăng ngay Jesus Christ hay chụp mày ra quăng ngay Jesus Christ hay thân mày ra quăng ngay cầm mày này ra quăng ngay tụi mày thì lùm mày vào nơi lao như là thai rồi đang mà có cái này mà có đi nào tụi mày suy nào gạn riu số khâu tụi thai tụi kia gạn riu số khâu tụi thai anh hiểu hay holy living tụi mày hay cái gì này in thân mày ban ti khẩu lụng khăm cái này tụi tụi Leviticus chapter 11 verses 44 đã ai mà bảo lâu này ai hay nâng niu tuang ra quang ấy cũng bây giờ rồi nâng niu thân nè lung ni này cái làm thu ai hay in thân mày ye Leviticus ở giáo ấy thế này cũng mà mi tê hậu thế mi tông context của ai tin cũng mà sao lâu này Israel mi gọi hay in thân mày ban ti khẩu lung ni này tụi tụi Israel mi gọi hay ra quang le tu na damlo mi ra quang le tu na ring mi ra quang le tu na intimate fellowship nai na bom kha kaniu hai holy living in than me panti sunin na Israel mi gọi hi rameng ka lum dat ram ne ka pum zuan dat tha bula mi tung tan dat ram me thai rameng
दा ला लाउ न त कलुम दा तुना बम तिना थु रागोंग ने कनाई है फेलोशिप सुनु मगाई च तोंगे कनाई करिउ नु मगाई च तोंगे कलम थु रागोंग है तो होली का थन में रागोंग तिमे जाम खरेन कम तिमे जाम खरेन मी तोंग बाबा गोसामी आई हाय इन थन में रागोंग ए नंग निउ है इन थन नि ना दे कलम थु आई इन थन में दे आई इन निउ रागोंग ए नंग निउ है तो मन साइ मन सुपने हाय जाम ना नंग निउ है अनिउ है फेलोशिप ना बम का इंटीमेट फेलोशिप ना का नंग निउ है होली लिविंग थन में पंजी होलुंग नि ना रे थन में नुन सुनि ना रे तु दोंग थे हाय जाम ना मे ते कुम वाई ना सही है नि आई ना सालोनी में अनिउ को होय हाय गान रिउ सुकां जाइलाउ मे रिउ सुकां अनिउ बम में कुन ते तिगान खौ तुथे अनिउ होय नि होली लिविंग थन में पंजी को लुंग हंगे ना ये तु दोंग अनिउ दोंग लम चट खौ थन में पंदी सुंगे ना कलाम तो दुबई जेंगना वी रिप्रेजेंट द होलीनेस ऑफ गॉड अनिउ को गोय है जिसु ख्रिस्ता थैला मिनुन है जिसु ख्रिस्ता तों थन माय रगों तों थन में अनिउ रिप्रेजेंट सुना तना बमिनुन ने हाय जेंगना नंग तों लम चत है थन नि ना रे तों इन थन में पंदी खुलुंग नि ना रे आई बाइबल ती है अंगाक तो बाइबल ती होली बाइबल तो ना सा तो इन थन में बाइबल तो ना सा तो तब वी जेंगना बाइबल ती थन में बाइबल तो ना सा बम तों सुनी बाइबल को पावर बेगन तो मदर्स मई दौ लोय लो मई परी लुंगमान मई परी मरम द सुलोय लो मई परी हाउ तू मई परी मई दौ लोय मई परी जै मु जै हैंकै मई परी पई ना खनाय ना अनि रे सांगम मई तबत ना बाइबल को जाव पेन कचना त बाइनोय कपुई कपु त सुलोय लो मई नाय कना त सुलोय मई नाय कना त जंजी तू मई नाय कमई रिकॉर्ड सु पत लो न मई बाइबल दि क्यों होली बाइबल तो न सातो इन थन मई बाइबल थाइ तो न सातो तब बुझांग न सौ तो ना कखन दि because it tells the truth Bible hai chup me da sai to me chup my truth about God truth about life panti dong chup me dong lam ko sa thai ragwong dong chup me dong lam ko mai mi dong Bible hai ko ma sa lawai in chup my it tells the truth mi hin chup me da sa thai mi dong Bible kom ti me jang Bible the holy Bible to na sa na ba mi dong ei me point number 1 ai lu ma ka thai ba lo thai hai jang na sai ani woi ni गान रिउ सुखो तो इतो जाइलाउ में रिउ के सुखो तो इतो अनि वह होली लिविंग तो इतो के ना ये तो इलेक्ट्रिक रियांग रियांग लाम होते साथ कन इलेक्ट्रिक रियांग होते लुआई रियांग तुंदे प्लास्टिक लुआई पाना घाउ लो दिन तो अनि सिनसु नु नि तो कनेक्शन सुमसनी अनि मि तो इलेक्ट्रिक रियांग होते पाना इलेक्ट्रिक रियांग ना गाउ दम सान तो सिनसु नु नि तो रमगना प्लास्टिक लुआई पाना गाउ ना प्लास्टिक लुआई चुई तम गाउ बम दिन तो कनेक्शन वांग नि तो रमगै hai di kuma sai aniu ni aniu ne kalum na bamai rawang sai aniu wang na kalum na bamai aniu ne kazan san na bamai jisu hai in than me jisu hai in than me rawang hai jang na nang anai panti ni in than me panti suang ge na ye in than me sen sin suang ge na ye in than me la chang ge na ye in than me tam tam ge na ye kumai du the nang anai hai zai lau me riu suna mi khau zik mai suna bamai man sai nun ti hai aniu ne zai lau me riu sulana aniu ne mai bong sulana aniu bamai kun ti gan ngam pani thai de me sai दुइना नामी तो बाइबल वर्स हुइन मै गो इना को करिया नामी तो थाइ मै गो इना अनि को वाइ है जिसु ख्रिस्ता द रिप्रेजेंट न बमिनु नै है जेंग न जिसु ख्रिस्ता तो गान रिउ जिसु ख्रिस्ता रम गाइ दे माइनु न अनि को हाउ कन दिवो त मसालो न दोइ मे सुने थे छुन को थाइ